Ukuno kwezi ko gutinyuka. Huyu ni mwezi wa kutokuogopa. Haleluya. Amen. No kwezi ko gutinyuka. Ni mwezi wa kutokuogopa. Amena. Abantu benshi baratinya. Watu wengi wanaogopa. Kandi gutinya kwabo na kuogopa kwao niko kwatumye badashikaho bakagombye gushika. Kumesababisha kutokufika mahali ambapo wanahitaji kufika. Urafisi ikintu utinya. Una kitu ambacho unachokiogopa. Kandi chutinya. Na kile ambacho unaogopa. Kugitinya ni bibi. Kukiogopa ni vibaya. Uko kugitinya kwavyo. Maana kuogopa kile kitu niko gutuma biba. Ndio inasababisha vinatokea. Aruwavyumvise. Kuna mtu amesikia. Gutinya ikintu. Kuogopa kitu ubutuma kicha kiba. Unasababisha kitokee. Gutinyuka ikintu. Kutokuogopa kitu bituma ukinesha. Kinasababisha unakishinda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Buja ichutinya kirakobako. Kila ambacho nakiogopa kinakutokea. Dusomye Yobu 3:25. Ayubu sura ya 3:25 mstari. Yobu 3:25. Ayubu sura ya 3 mstari wa 25. Kuko ico natinya arico canshitseko kandi cyantera ubwoba arico canjeko Imana idufashe cyane. Yobu ngo ikintu yatinya eti Ayubu kila alikuwa anakiofia ngo nico cyamushitseko ndo kimemtokea. Ngo kandi ikintu yagira ku ubwoba na kitu alikuwa nasikilia uoga ngo nico cyamujeko na ndo kimemtokea. Uyu munsi turaza kugira intangamarara canke introduction. Leo tutafanya introduction. Mugabo kwa Munguza, lakini dimanche ijayo niyo tuzotangura ikigwa ca mbere. Ndipo tutaanza mafundisho ariko no munsi ni intangamarara. Leo ni introduction. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tinyuka, hari Imana igomba gukorana nawe. Acha uoga, kuna kile Mungu anataka kutumika na wewe. Abantu benshi bageza ahantu mu buryo bw'imwemu. Watu wengi walifika mahali katika aina ya kiroho nuko bagiye batinyuka. Ni kwamba waliacha uoga. Abantu bose, watu wote baba yabakomeye muri Biblia, walikuwa watu mashuhuri kwenye Bible. Nuko bagize ugutinyuka. Ni kwa sababu waliacha uoga. Nao mbwira umwe ndakubwira umunsi yatinyutse. Hata ukiniambia mtu mmoja katika Biblia nitakwambia siku moja ameacha uoga. Umwiye Aburahamu. Ukiniambia Ibrahimu yaratinyutse umunsi umwe agenda atwaye agahungu kiwe Isaka. Siku moja alikamata kijana wake akampeleka Isaka bila uoga. Kuja kumukerera. Anaenda kumchinja. Kwabaye gutinyuka. Ilikuwa kutokuogopa. Haleluya. Amen. Aburahamu wewe yararinda sana. Ibrahim alikuwa jasiri. Uribuka ko yagiye kugwana n'ibihugu bitanu n'afisa abasoda 318. Kumbuka alienda kupambana na nchi 5 akiwa na maskari 318. Kandi arazinesha ibihugu bitanu. Na akashinda nchi 5. Kandi we ntabwo cyari gisirikare barabana bo munzu iwe. Na hakukuwa na kijeshi mbali, ilikuwa ni watoto wa nyumba. Aratinyuka bambira ati bapeti ambari bigwanisho tugende. Akakuwa jasiri akambia watoto vaeni silaha tuondoke. Kandi arakubita. Na akapiga. Agaruza Loti. Akarudisha Ruti. N'abagore ba Loti. Na wake za Ruti. N'ibintu bya Loti. Na vitu vya Ruti vyote akarudisha. Wera gutinyuka. Kwa sababu ya kutokuwa na uoga. Yesu ashimwe. Amen. Abantu benshi bagiye bashika hano. Watu wengi walifika mahali bashitse kubwo gutinyuka. Walipafika kwa sababu wameacha uoga. Ndakwibutse gusa nikukumbushe kwamba ikintu cyose uri kuratinya, kila kitu ambacho nacho kiofia kizova kigushikira, ndio kwamba kitakufikia sasa. Ivyo byose utinya, hayo yote unayoogopa nivyo bizova bigushikira, ndio yatakutokea sasa. Ariko ni watinyuka, lakini ukiwa jasiri uzogendana n'Imana, utatembea na Mungu, uzonesha, tena utakuwa mshindi. Ari umuntu atinya kwisonzesha ngo yava gwara estoma. Kuna mtu anakataa kufunga eti ataugua estoma. Estoma havugwa rutana atanishonze.
na hata au kufunga. Estoma utakuja kuugua kandi utigeze wisonzesha. Utigeze wisonzesha. Haujawahi kufunga. Uzovugwara estoma. Utaugua estoma. Rero ikintu utinya. Kwa hiyo kitu ambacho unakiofia ndio kitakutokea. Ariko ikintu utinyutse. Lakini kitu hauna hofu nacho nigushobora kugushikira. Hakiwezi kukutokea. Twama twavuze ukwizera. Tunapenda kusema imani. Kenshi kukagarukira mu majambo. Mara nyingi narudilia kwenye maneno tu. Ariko tinyuka. Lakini kuwa jasiri. Ukora ikijanye. Utumike kinachoendana no gutinyuka kwawe. Na kutokuogopa kwako. No kugira ukwizera kwawe. Na kuwa na imani yako. Maze uzobona icyo Imana izokora mu buzima bwawe. Utaona kile Mungu atafanya maishani mwako. Fisi ntaye nyinshi cyane zo gutinyuka. Nina ushuhuda mwingi sana wa kutokuogopa. Urazi ikintu gituma udashobora gutinya. Unajua kitu kitasababisha usiogope. Nakwibutse ko umunsi wawe wo gupfa nugera ntuzosiba gupfa. Nikwambie kukumbushe kwamba siku yako ya kifo hautashinda kufa tu. Ibi uratinya sivyo bizokwica. Haya unaogopa sio ndela takuata. Ibi bizokwica birahari. Vile vitakuwa vipo. Kandi subu. Na si sasa. Wa mwaka inyuma y'imyaka 100 canke 100. Na ule mwaka baada ya miaka 10 ngapi mimi sijui. Sasa kugivyo. Kwa hiyo uratinya kama wewe ni mwoga. Umvumenga. Unasikia kama ile kule. Jiachilie. Tinyuka. Wewe kuwa jasiri. Oraje gukorana nawe. Bwana anakwenda kutumika na wewe. Imani ikirarondera umuntu atagira ubwoba ari muri twebwe. Mungu yuko anatafuta mtu ambaye hanaoga yuko kati yetu. Kugira ngo imukoreshe ivy'ubuhizi. Ili amtumikishe mambo ya kishujaa. Amen. Umugabo umwe baba mmoja yari yagiye koga hafi y'uruzi. Alienda koga karibu na mto. Ubwo nyene hapo acabona ingona iraje. Akaona mamba inakuja. Abona ingona iraje. Akaona mamba anakuja. Achagira ubwoba. Akasikia uoga. Acha ariruka. Akakimbia. Yirutse. Alipokimbia. Yiruka duga hejuru y'igiti. Akakimbia na pandia mti. Yuri igiti. Alipopanda mti. Azabona hari inzoka. Akaona kuna nyoka kwenye mti. Arabura uko ari bubigenze. Akakosa gisi ya kufanya. Ariyumvira yiruka cha giti. Akasema akishuka mti. Kugira ngo yiruke mu ishamba. Ila kimbie polini. Ingona iramubona. Mamba atamuona. Yagoma yasama. Ilikuwa inapanua kinywa. Arabye hejuru. Alipotizama abona kiguma izanye nyiravye ndimi. Anaona nyoka anapiga kabisa anataka kula. Ari wewe vyigenzamo gute? Kama ni utafanya nini? Ucha wipfisha. Utajificha. Acha yumvijwe limubwiye ngo. Akasikia sauti inamwambia yule baba. Rekuri giti. Achilia mti. Ari wewe ubikora. Kama ni utaachilia. Gutinyuka. Kuwa jasiri. Ariyumvira nindeka nubundi ndapfa. Akawaza nikiacha nitakufa. Ninguma ku giti naho nyine nubundi ndapfa. Nikibaki kwenye mti nitakufa. Nikafe kwemera iryo jwi ribimbwiye. Acha nikubali sauti iliyoniambia. Ama ikiba kibe. La kutokea litokee tu. Mugabo mutima uratimba nyene bimwe byadana. Lakini nafsi ikakuwa jasiri sana. Achararekura. Akaachilia mti. Kumbe Imana yari teguye. Kumbe Mungu alikuwa ameandaa. Urabona ku ngombe y'uruzi. Unaona kando ya mto. Chari giti chari kuruzi nyene. Ilikuwa ni mti ambao uko kwenye mto. Kumbe kuri ya ngombe y'igiti y'uruzi. Kumbe karibu na mto. Kijya giti cyagifise umuzi munini uyizinze. Ule mti ulikuwa na mzizi mkubwa umejikunja. Arekuye igiti. Alipoachilia mti. Achagwa kuri wa muzi. Akangukia kwenye ule mzizi. Abarakize. Akawa amepona. Yangona ili hariya. Ile mamba yuko pale. Nawe ageze kuri wa muzi w'igiti. Na amefikia kwenye mzizi wa muzi uri hejuru y'uruzi. Ule mzizi uko juu ya maji. Asharigira mu ishamba rero. Akaingia sapolini. Abarakize. Akawa amepona. Abantu benshi. Watu wengi. Bishwa no gutinya. Wanauawa na kuogopa. Yatinya kurekura. Angeogopa kuachilia. Yari kuribwa n'inzoka. Angeliwa na nyoka. Yesu ashimwe. Amen. Tinyuka. Kuwa jasiri. Tinyuka. Kuwa jasiri. Reka ubwoba. Acha uoga. Imana igomba gukorana nawe. Kuna kitu Mungu anataka kutumika na wewe. Nukwezi ko gutinyuka. Ni mwezi wa kutokuogopa. Haricho wavuganye n'Imana tinyuka. Kama kuna kile ambacho umezungumza na Mungu acha uoga. Haleluya. Amen. Hari inkuru
indyohera cyane. Kuna habari inafurahisha sana. Dusomye Abami ba mbere 17. Wafalme wa kwanza 17 ku murongo wa 13. Eliya aramwishura ati ntutinye, genda ugire nk'uko uvuze, mugabo ubanze uncumbire ko gatoya ukanzanire hano uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe. Imana idufashe cyane. Nimba hari abantu batinyuka mu buzima Eliya yararimo, kama kuna watu walikuwa jasiri maishani, Eliya alikuwa. N'uyu mupfakazi yararimo, na huyo mama mjana alikuwa. Ibaze Imana ikabwira Eliya ngo genda. Jiwaze Mungu anamwambia Eliya, hari inzara, kuna njaa, igihugu cyose kiriko kirarira inzara, nchi yote inalia njaa, n'imigezi yumye, hata mito imekauka. Imana yamubwiye ngo genda. Mungu akamwambia nenda. Bonateguye umupfakazi ngo aza kukugaburira. Ameandaa mjane atakaye kulisha. Ababosi babuze ibyo bajya. Wabosi wamekosa chakula. Na Eliya yabuze ibyo ajya. Na Eliya amekosa cha kukula. Ni ajya byahora biva mu ijuru byakatitse. Na vile alikuwa anakula vikao vinatokea mbinguni vimekatika. None imutumye ku mupfakazi. Sasa Mungu anamtuma kwa mjane. Eliya aragenda. Eliya kaenda. Uko kwabaye gutinyuka kwa mbere. Ilikuwa huko ni ujasiri wa kwanza. Umuntu atinya ni wogenda. Kama wewe ni mtu mwoga uwezi enda. Eliya arashika. Eliya akafika. Asanga umudamu ariko atoragura udukwi. Akakuta mama anaogota tubakuni. Aramubwira ati mada. Akamwambia mama, ati ma ivyonja, nipe chakula. Wa mudamu aramubwira ati, yule mama akamwambia, mtama samahani, baba samahani, sigaranya agafuka ngana urushi, nimebakia na konzi ya unga n'udukwi tubiri ndiko ndatoragura, na tumakuni tuwili naogota, na akakarabo kari mu tuvuta dukenya, na tumafuta tudogo, mave njaje n'umwana wanje tuje dupfa, nitakula na mwanangu afu tufe. Raba ubushizi bw'amanga bwa Eliya. Tizama ujasiri wa nabii Eliya. Akamubwira ati genda ubanze ucumbire jewe. Akamwambia nenda mama unisongee kwanza mimi. Ari wewe hirahira kubwira umupfakazi mwene iryo jambo. Kama wewe ni kabisa, kama ni wewe utakuwa na ujasiri kumwambia kijana neno hili. Wewe kuwa jasiri, kuwa jasiri. Imana igomba gukora mu buzima bwawe. Kuna kila Mungu anataka kutenda maishani mwako. Tinyuka. Kuwa jasiri. Message ishobora kuba ari y'umuntu umwe. Hii message labda ni ya mtu mmoja. Ishobora kuba ari jewe. Labda ni mimi. Ishobora kuba ari. Ama ni. Haleluya. Amen. Utinyuke. Wewe kuwa jasiri. Ari Imana igomba gukora mu buzima bwawe. Kuna kila Mungu anataka kutenda maishani mwako. Eliya abwira wa mudamu. Eliya kaambia ule mama. Wa mudamu yarahindukiye. Ule mama alikuwa anageuka. Amubwira ati banza ucumbire jewe. Akamwambia anza usonge mimi. Banze nje. Nile nishibe. Ati ama nawe uraza guhezagirwa bigwire mu nyuma. Afu vitaongezeka baadaye. Umuntu wa mbere atinyutse n'uyu mupfakazi. Mtu wa kwanza alikuwa jasiri ni mama mjane. Undi muntu yatinyutse ni Eliya. Mwingine alikuwa jasiri kwa ni Eliya. Umuntu asanzwe. Ilikuwa mtu wa kawaida. Ni umuntu asanzwe. Kama wewe ni mtu wa kawaida. Yotinyuka kubwira umuntu ijambo nk'iryo. Huwezi kuogopa kuambia mtu neno hilo. Ikinasigaranye cha nyuma. Kitu amebaki nacho cha mwisho. Kandi ubona kwa gowe. Na unaona kwamba anateseka. Hagira umugabo. Hana mume. Igihugu cyose kiriko kirarira. Nchi yote inalia. Ariko ngo wa mudamu yemeye akabikora. Lakini ule mama alipokubali kutenda. Agakarabo kiwe nikigeze gaheramo amavuta. Pipa lake alikuisha mafuta, alikukoma mafuta. Ngo nacagiseke chifu nikigeze kibura mwifu. Hata ile kitunga cha unga yakikosa unga. Nivyo bigiye kuba ku buzima. Ndio yale anakwenda kutokea maishani mwako. Tinyuka. Kuwa jasiri. Yesu ashimwe. Amen. Hari abantu badatinyuka. Kuna watu si bajasiri. Hageze ngo mu gihe cyo gutangira Imana. Ikifika wakati kumtolea Mungu. Imana irakunda umuntu yirekura. Mungu anapenda mtu wa kujiachilia. Ugatinyuka. Unakuwa jasiri. Ukigira nka gugu. Unajifanya kama mchinga marofa. Uko kwizera. Maana imani. Kwizera gusa n'umuntu yikuye mu bwenge. Imani inafananishwa na mtu ambaye hama aenezi kwenye akili. Haleluya. Amen. Kwizera bisa n'umuntu yikuye mu bwenge. Imani inafananishwa na mtu ambaye amejitoa akili ya binadamu. Unajiachilia. Imana nizoburi kwigenza. Mungu atakosa jinsi ya kufanya. Nutinye kugirira umuntu neza. Usiogope kutendea mtu vema. Mugaburire. Mupe chakula. Mungu alivyo warusigaranye. Kama ni kitu libaki nacho. Tanga impuzu. Kama ni mavazi. Gira neza. Tenda wema. Imana nizoburi kwigenza. Mungu atakosa jinsi ya kufanya. Kandi message ni gwawega. Tena hii SMS ni yako. Kandi nanje ni yanjye. Tena na mimi ni ya kwangu. Hallelujah. Amen. Ngo musore umwe kijana umoja yakundanye n'umwigeme. Alipenda
nyamusore yarize huyo gasoko alisoma mugabo ntagira akazi lakini hana kazi. umukobwa nawe Binti naye yarazi ibintu byo kudandaza amahuzu, alikuwa anajua vitu vya kuchuza ibintu mavazi, by'amakostume, masuti, mugabo yari yarabuze umutahe, lakini alikosa mtaji. acatangura kudandaza itomate, akaanza kuchuza wa tomate. musore Yule kijana kubera atakazi yari afise, kwa sababu hakukuwa na kazi, yarakenye, alikuwa maskini. ujya mukobwa niwe yamufasha, Ule binti alikuwa anamsaidia, akamugurira n'akarato, anamuzia kakiatu, akamurihira inzu, anamlipia nyumba, akamurihira rasiyo, anampa rasio. musirizi na wa muhungu aronka kazi. Siku moja ule garso akapata kazi. Abantu murabazi, wanadamu na wajua, akabona ko atagikwiranye n'umudandazayi w'itomate, akaona kwamba astahili na mchuza tomate, asigaye akwiranye na banaka, anaendana na watu fulani, araheba wa mukobwa, akaacha ule binti, mugabo muheba mwibanga, akamwacha kwa siri, atangura kuzaraja mu mabwate n'abagore, akaanza kuwa anaingia mu mabwate na wanawake, n'abakobwa, mu mabwate na mabinti. umunsi urizina, siku wa mukobwa aragwara araremba, yule binti akaugua, wa akazidiwa. muhungu Yule kijana yari yaronsa akazi, alikuwa alipata kazi, aronka akazi keza, akapata kazi nzuri, ahembwa ibihumbi majana 900, anapewa 900,000. wa mukobwa Ule binti agwaye araremba, yinjira mu bitaro, akaingia wa mungu hospitali. nigeze aza kumuraba, Yule mtu kwenda wa kumtizama mukobwa kubera yarabeshejeho n'izo tomate ziwe, yule binti, kwa sababu alikuwa anaishi kwa sababu ya tomate, yarashoboye kandi kuja kudandaza, hakukuwa anaweza tena kwenda kuchuza, yarabura ibyo afungura, alikosa chakula kandi arwaye mu bitaro, na alikuwa na gonjwa mu bitaro hospitali. bamukubita facture ya 350,000, Kwa hospitali wakampiga factory ya 350,000. acha telefona wa muhungu, Akapigia simu ule ati kijana, sheri, eti sheri, nabuze yo kuriha, nimekosa za urashaka kulipa, kuza kundihira, naomba uje wa unilipie. muhungu nawe Yule kijana naye acha, kumbe yari muri bwate n'abagore, kumbe alikuwa kwenye bwate na wanawake, acha aramutuka wa mukobwa, akamtukana ule ati binti, nana mahera nigirira, sina pesa, urimenya hiyo, utajiju. niko abantu bameze, Ndio gisi ariko walimwengu Imana walivyo. ntiburi kubigenza. Lakini Mungu hakosi gisi ya kufanya. Umunsi umwe umutunzi umwe Siku moja tajiri ariko mmoja arengana kuraba abagwayi mu bitaro, anapita pita na tizama watu baramubwira wanaugua, ati uyu mugwayi ngaha arafungiwe ngaha, wakamwambia mgonjwa huyu amefungiwa hapa. nyamutunzi arabaza ati afunzwe kubwangahe, Ule tajiri akauliza amefungwa kwa ajili ya nini? acaraza aramwegera, akamkaribia, aramubwira ati mbega nta n'umuntu ufise yo gufasha, akamwambia je, hakuna hata mtu wa aramubwira kusaidia? amakuru y'ubuzima bwiwe, Akamwambia habari ya maisha wa yake. mutunzi arababara, Yule tajiri akaumia, arayariha, akalipa, acaramubwira ati basi no gufasha iki, akasema tukusaidie nini? aramubwira ati woma umutayi nk'idandariza amakostimu, Akasema nipatie mtaji nichuze wa masuti. mutunzi aramuha umutahe, Ule tajiri akampa mtaji, yugurura magazenini muri ville, akafungua magazi kubwa kwenye vile, amakostime ya 300,000 ya 3 million ya makostime ya 4 million, 300,000 ya 4 million. wa mugabo Yule wa kijana, musore ule kijana yibaza ko akiri hejuru, akawaza ngali kwenye refu ya juu, kumbe yisanga ari hasi kuri wa mukobwa, akajikuta iko down kwa ule binti, ntiyasubiye no kurondera wa mukobwa, akaongeza kutafuta ule binti, yigumurira muri baba maraya, akabaki kwenye wa makahaba. mukobwa aratunga, Ule binti aratunganirwa, akatajirika. wa muhungu musirizina Siku moja ule kijana baramwirukana mu kazi, wakamfukuza kazini. niyumviye kurondera wa mukobwa, Hakuwaza kutafuta ule kuko yarazi binti, ko wa mukobwa ahubwo agowe nkawe, maana alikuwa anajua kama ule binti anateseka kama umunsi umwe yeye. wa muhungu ariko agenda agulu, Siku moja ule garso anatembea apye, wa mukobwa nawe ari mu, ule binti naye anaendesha. ageze imbere, Alipofika mbele, aravye muri retroviseur, alipoangalia kwenye asanga ni wa retroviseur, muhungu, akakuta nule garso, arugurura, akafungua, arasohoka, akatoka, ati kabwana ni sawa, akamwambia kabwana ni sawa. wa mukobwa anarashiduka, Yule kijana ati ni wewe, akasema wewe huyo? ni jewe nyene, Akasema mimi. Imana ntiburi kubigenza, Mungu akosi gisi ya abantu kufanya. boguta, Wanadamu wanaweza imiryango kutupa, yoguta, familia ibintu inakutupa, byohinduka, vitu vinaweza kubadilika, tinyuka kuba imbere lakini y'Imana, kuwa jasiri mbele za tinyuka Mungu, kwisonzesha, kuwa jasiri kufunga, tinyuka ukora ivyo Imana kuwa igomba, jasiri kutumika mapenzi ya uzobona Imana Mungu. igukorera Utaona Mungu ibitasanzwe. anakutendea makuu na maajabu. Bantu b'Imana, Watu wa Mungu. utinyuka
ukoa ujasiri. Impamvu mutinya, Sababu munaogopa, najua. Munatinya ngo wontwenga. Mtu anaogopa watanicheka. Reka ndakwibira akabangu utazi. Acha nikuibie siri ukunajua. Bahora bagutwenga nubwo atacho wakoze. Walikuwa wanakucheka hata kama kufanya kitu. Bama bagutwenza. Wanakucheka. Ngo no mara. Eti tafedheheka. Mama wa mara atanicho wakoze. Sasa umefedheka ukufanya kitu. Ngo bazomvuga. Watanisema. Bama bakuvuze nubwo atacho wakoze. Wanakusema hata kufanya kitu. Jakuruja muntu musengere. Nenda kwa ule mtu muombe. Natakira. Asipopona. Problem sio yako. Shida sio yako. Ngoro si yawe. Shida sio yako. None ni ukiza. Sasa wewe unaponya. Tubazanye ni ukiza. Wewe unaponya tu. Si imani ikiza. Si Mungu anaponya. Itashimya kumukiza haruguhari. Kama apeni kumponya kuna Jumusi wa mbere sengera umuntu akazuka. Siku ya kwanza mimi naombea mtu anafufuka. Naragize ubwoba ndiruka. Nilikuwa naoga nikasikimbia. Ko garuga mbere. Maana nilikuwa mara kwanza. Jumusi wa mbere sengera kimuga kigakira. Siku ya kwanza naombea mlemavu anapona. Hariho rencontre ya hari umuonano wa cellule ya Neftali chogera maselule. Palikuwa kuonana maselile. Selile après midi selile baza après midi muri église. Wakakuja après midi selile magharibi. Bali bagombye gusangirira hamwe. Walikuwa wataka kulia fasi moja. Mugabo ngo hari umumama yari yaje mu gatondo. Lakini palikuwa mama alikuja asubuhi. Azacherewe asanga twasohotse. Akakuja amechelewa akakuta tumetoka. Baramubwira ati pastor si hari. Wakamwambia mchungaji hayupo. Aravuga ati simva ngaha pastor tansenge. Akasema sitoki hapa mchungaji bila kumwombea. Baramubwira ati atashe. Wakasema ameondoka. Ico gihe naba mu Kamenge. Hiyo wakati alikuwa anaishi Kamenge. Eglise nayo yari mu Kigobe. Kanisa ilikuwa Kigobe. Uyo mama aratinyuka. Ule mama kawa jasiri. Aratena. Akajikwa jasiri. Bati pastor naora garuka après midi. Mchungaji arudi yake après midi. Mama ati simva ngaha pastor tansenge. Ule mama akasema sitoki hapa mchungaji bila kumwombea. Kigendera ku mabeki. Mlemavu anatembea kwenye beki. Nani mfise mushikacu yaba South Africa. Nilikuwa na dadangu anaishi ya South Africa. Hama araza. Akaja. Yagira subireyo. Alikuwa natarudia yuko. Achavuga ati Jacke sino subireyo nabonye eglise. Akasema Jacke siwezi kurudia bila kuona kanisa lako. Ndabwiye ati navuyeyo. Akasema nikamwambia nimetoka. Please ndabigusavye. Nakuomba. Duceyo basuhanyiri. Tupite pale unioneshe. Kubera gutena kwa mama. Kwa sababu ya kule mama. Chasubira kuri eglise. Nikarudi tena kanisa. Dageze. Nilipopafika. Bambia tujya mama mugaye. Wakanambia yule mama mlemavu. Yavuze ngo ntava haja. Anasema hatoki pale. Utamusenge. Bila kumwombea. Navuga ati kumusengera gusa yeye. Nikasema kuomba tu. Namuga ati mama ivyo bavuze nivyo. Nikamwambia mama hayo wanasema. Achagomba kuvuga majambo menshi. Akataka kusema maneno mengi. Urumva. Naje mugatondo. Sababu nimekuja asubuhi. Protokole barakunyima. Protokole. Ni mama, wewe ukeneye konda gusengera. Nikamwambia mama nataka nikuombe. Ati sawa. Urafise kwizera. Una imani. Ati kwinshi cyane. Nyingi sana. Ati kandi nizeye kuza wewe. Na nina imani kwamba utakuja. Ndasenga. Nikaomba. Nibwo bwa mbere sengera. Ilikuwa mara kwanza naombea mlemavu. Ndamusengera live. Namwombea macho kumengine. Kundi bwo bahora bacha bantelefona. Wengine walikuwa wananipigia simu. Bavyumvise ku radio gusa. Wamesikia kwenye radio tu. Wa mama ule mama kasimama wewe. Akatupa bekira akakimbia. Nanje ndagira ubwoba. Nami nikakuwa nao. Vya bintu birabaye. Vile vitu vinatokea. Vya bintu birabaye. Vinatokea. Kubera kwizera kwa mama. Kwa sababu ya imani ya yule mama. Na kutokuwa na uoga. Haleluya. Amen. Tinyuka nawe Yesu agiye gukora. Na wewe kuwa na ujasiri Mungu anakwenda kutenda muujiza. Ari abahungu bamwe babanyamibembe. Kuna wa garso wenye ukoma. Ikindi gihe umwami ndibaza ko ari Benihadadi ya umwami w'Isiria. Wakati mwingine mfalme wa Siria Benihadadi arazingira Samaria. Akazunguka Samaria. Aravuga ati nta ucaruka. Akasema kuna wa kupita. Kuko bisagara bya kera. Kwa sababu miji ya zamani yari bizungurukishijwe na clôture. Ilikuwa inazungukwa na ukuta. Yari bisimpome. Vilikuwa na ukuta. Ikagira umuryango. Na kuwa na mlango. Sasa abanyamibembe wenye ukoma. Unagize imibembe. Mtu akiwa na ukoma. Bahora bacha bamutanze igisagara. Walikuwa na mtupa nje ya mji. Akajya ivyo mu mayarara. Anakula vitu vya charalani. Tanye afisa biwao wamukunda. Ama kama na wandugu zake wanampenda. Bakamushira nk'utwo kujya. Wanampatia tu chakula. Bagatahiyo. Wanatupa kule. Akaza gukorako. Wanakuja kugusa. Abantu bari babataye. Watu walikuwa liwatupa. Nakuja nao umuryango wagutaye. Kama gisi nao familia imekutupa. Kuja kuna bagenzi bagutaye. Marafiki wamekutupa. Kuja kuna abantu bahafi bawe bagutaye. Gisi watu wa karibu wamekutupa na wewe. Amujya mwamaza kuzingira kija gisagara. Ule mfalme alipozingira mji. Aratera inzara. Paka kuwa njaa. Imwe yakataraboneka. Njaa kubwa sana. Kuburyo umwanda. Ambapo mavi. Yinuma. Mavi ya njiwa. Yagugwa
amahera mba shekeli 80 ilikuwa inauziwa shekeli 80. umutwe w'indogoba Kichwa cha punda. Reka tuasoma Abami ba kabiri gatandatu Wafalme wa pili 6:25. Abami ba kabiri gatandatu 25. Wafalme wa pili 6:25. Mazi Samariya hatera inzara y'icago bakomeza kuhugariza gushitsa abantu basigaye bagura umutwe w'indogoba shekeli z'ifeza 80 nikigira kane cyagakondwe kamavyi y'inuma shekeli z'ifeza 5. Pole sana. Bagafata muri Bibiliya ngo bavuza amavyi no yavuga hari ico ntibavuza amasi basi reka mvuga umwanda basi bagafata umwanda w'inuma wanakamata mavi ya njiwa bakapima icyakane wanapima cha 4 bakapima icyakane wanapima cha 4 apana umwanda wose ungana gutya apana mavi yote icyakane bagapima cha 4 wanapima akaba arico bagurisha ndio wanauzisha nivyo abantu baza kujya ndio watu walikuwa nakula kubera ko buri vyo bajya kwa sababu kosa chakula bali bageze habi walikuwa nafika fasi mbaya niho handi Elisa ndo pale Elisa bache bamubwira ati ejo walimwambia kesho inja nizitaboneka chakula kisipoonekana uvuga ngo usenga Imana unasema unamuomba Mungu ati nzokwica takuwa niho handi Elisa cyavugishwa ndo pale Elisha alitabiri ejo nkaya mango akasema kesho kama sai ifu ya sayiri ngo ingero 2 unga wa sayiri mara 2 ati zizoguwa shekeli 1 itauziwa shekeli 1 wa musirikare amuga ati ivyo nibishoboka yule jeshi akamwambia itawezekana ati nubwo ijuru ryo kuguruka hata kama mbingu ifunguke Elisa chamubwira ngo uzobibonesha amaso Elisa akamwambia utaona kwa macho ariko ntabyo uzojya lakini utakula ariko reka ndakubwira ingene abo banyamibembe batinyutse lakini acha nikwambie gisi wenye ukoma wamekuwa jasiri niba abanyagisagara bari bapfuye n'inzara kama wenye mji wamekufa na njaa baba ni bari hanze igisagara bari bapfuye gose wale walikuwa nje na mji walikuwa na kufa zaidi wakajiambia tinyuka wakawa jasiri baravuga bati reka tuje gusanga baba sirikare wakasema acha twende tuangalie wale majeshi wa Siria ati twende ati nimba batwica kama watatuua kama watatuacha ariko reka tugende twende tu bariko baragenda wakati wanaenda Siria Imana oya ni bari bagiye Siria mgo bari bagiye kubasoda baba Siria bari bakambitsa walikuwa wanaenda kwenye majeshi wa Siria walikuwa nakaa pale ati Imana ikihindura amaguru yabo Mungu akabadilisha miguu yao abasiria bazabumba ngo ni ngabo nyinshi zije wasiria ukasikia kama vile ni majeshi wengi wanakimbia ni Imana igiye guhindura amaguru yawe ndio si Mungu anakwenda kubadilisha miguu yao babarozi baguteye ni waza wale wacheo wamekuja kumva ko uje ari gitero wao watasikia kwamba ni kishambulizi ambacho baba Siria wale wa Siria acha waratemesha wakakimbia baba nyamibembe wale wenye ukoma acha barengera kuri zanja wakaenda kwa kile chakula barafungura wakakula bari imbere y'abanyamuji walikula kabla ya watu wa mjini baragutaye wamekutupa wamekamata kawaida bakuze ngo urahumanye walisema wewe najisika kuja imbere yabo lakini nakwenda kula mbele zao haleluya amen babonye ko atachuzoshikako waliona kwamba utafikia malengo kufungura imbere yabo lakini nakwenda kula mbele zao bavuze ngo na uzokwigeza walisema kuna mali utajifikisha kwishurwa imbere yabo lakini nakwenda kujibiwa mbele zao abanyagisagara harimo n'umwami watu wenye mjini palikuwa na mfalme basigaye baja imisigazo y'abanyamibembe walibaki wanakula vya kubaki vya wenye ukoma anye n'abami ba kabiri 7-8 gushika ku 10 Wafalme wa pili 7:8 hadi 10 nuko abanyamibembe bashitsa izo nsago zitangurira binjira mu ihema rimwe bashirako barajya baranywa basahuramo amafeza n'amazahabu n'imyambaro baragenda barabinyegeza baragaruka binjira mu rindi hema basahuramo ibindi navyo nyene baragenda barabinyegeza hanyuma baravugana bati ivyo tugize sivyo kuko uyu munsi ari umunsi wo kuvuga inkuru nziza natwe tukaba dupfuye kwihorera nitwarorera ko buca bizodusubirako nimuze tugende tubibarire abibwami nuko baragenda bahamagara abashibamye birembo ry'igisagara barababarira bati twagiye mu nsago z'abasiriya dusanga hatarangwa umuntu numwe atanaga kakaza atara amafarasi n'indogoba biziritse kandi amahema ari uko yakabaye. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Ni watinyuka Imana igiye guhora igitangaza. Ukiwa jasiri Mungu anakwenda kutenda muujiza. Haleluya. Amen. Ngo bace banyegeza ngo amaza
amazahabu n'amafeza, walifuchika madhahabu na mafeza. iyo baguma aho bari Wangebaki pale nyuma ya mlango, ntibari gushika kuri irya nyishu. hawangefikia ile Hari jibu. Imana ikubikiye, Kuna yale Mungu anakuwekea kirindiriye kutinyuka. na tena nasubiri kwamba utakuwa jasiri. Tinyuka, uhora akora igitangaza Kuwa mu buzima jasiri, Mungu bwawe. akutendea muujiza maishani Hari abantu mwako. batinya no kwisonzesha. Kuna watu wanaogopa hata kufunga. Niwisonzeshe ntuzopfa. Funga utakufa. Ibibazo byawe burya Shida zako bihagaze kuko utinya, zimesimamia kwa sababu ni ariko mwoga. tinyuka wisonzeshe. Lakini kuwa jasiri ufunge. Tinyuka, Kuwa jasiri. tinyuka, Kuwa jasiri. utangure ya business. Once the business. Narimbuza nitinyuka ukore ya indi business. Nilikuwa nasema kuwa jasiri utumike ile business. Urafise ubwoba, Unauoga, shambulia. rekura ico giti. Achilia mti huyo. Hari umuzi Imana yateguye Kuna mzizi Mungu ameandaa, hautaanguka chini. Nugire ubwoba, Usiwe na uoga. rekura. Achilia. Hari icyo Imana igomba gukora Kuna ku kile buzima Mungu anataka bwawe. kutenda maishani mwako. Haleluya. Amen. Abantu benshi barigirira impuhwe. Watu wengi wanajihurumia. Reka kwigirira impuhwe, Acha kuko kujihurumia. umusogo upfa nugera Maana siku ya kifo ikitimia ntibizosiba. havitashinda. Hapana. Nta n'umunota uzorengako, Hakuna dakika nta itapita. n'umusegonda uzorengako. Hakuna sekunde itapita. Kubw'ivyo Kwa hiyo irekure, jiachilie. irekure muri ino minsi. Jiachilie kwa siku hii. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinganza tiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.